aya nishpaka hatun pacha samaykuna chaykan aya kamana diablo kanchu nachu shinallata uma shimika umataka cabecillatapas nin uma kanachu pusha kan líder ninchi aya uma nihushpaka kanmi hatun pacha ñawpaman uma tukushpa pushak cabecilla tukushpa pushak chaymi aya uma mana diablo uma ninachu kan diablo uma kamana kanchu nachu aya uma mi kan shinallata aya umaka chunga ishkay kachugukunata charin cada kachugu mi kan shukilla watapa yar shinallata shuk pacha imanishpaka chunga ishkay pacha 12 horas nachu ninchi 12 meses shinallata chayka kari aya umaka kuti warmi aya umaka chunga kimsa kachugukunata o chunga kimsa quillawkunata charin lunawan kan nachu ninchika chaytaka calendario lunas pirikushpaka ña aya uma warmi kan nachu shinallata aya umaka ishkandimanmi ñawita charin hawaman uraymanpas nachu ishkandi ñawi rinri shimikunapas kan imanishpaka dualidad nin shinallata tukuylla payka napipa favospas na tukun mediador kan nachu chaymi kan aya uma nacho aya umaka ishkandi laduma ñawiyu chunga ishkay kachuyu shinallata mana diablo kanchu nachu shinallata paypa chura huika yura mi kan yura entero kan kuzmakunapas warapas nachu camisa pantalonpas ushutapas nachu yura kan ña hipamami samarrukunata kay hacienda tiempopi mi churarishka kan chika propio kayanga chu yura chura huigo kay mascarawan kan nachu shinallata asyalta charihun churo o kachuta o bozinata charihun nachu payka ñawpaya maypipa tushungapa kayaykun paymi tukuylla kay tushukunata ka hasta unga rikun ama irkilla kachun ama llakilla kachun paymi rikuria kanata yachan payka shuk ladumami kuti tigrespa tushuju nachu shina rikuriaspa chayka aya umaka maysuna pacha ali shinchihuy samayta kudur kan nachu payka kawsanmi shinallata fakchakunapi millay puestokunapi chaka ukukunapiman plaza centrokunapiman shina payka astawan paypa ushay energía que causan nachu. Significado del Aya Uma. Aya quiere decir espíritu. Es la fuerza natural que revitaliza la energía del ser humano. Cuida y protege durante todo el periodo del Inti Raymi. Aya no es el diablo como lo interpreta. Uma es la cabeza, el líder, el guía o el cabecilla del grupo. Hari Aya Uma tiene 12 cachos que representan las 12 horas del día y los 12 meses del año. Warmi Aya Uma tiene 13 cachos que representan los 13 meses lunares del año. El Aya Uma, por sus dos caras, representa la dualidad. Es el mediador imparcial y vive en lugares sagrados y ceremoniales. No se debe decir el diablo Uma. Lo correcto es Aya Uma. Wiñay causa y camuyapak, shinallata, tradiciones para el mañana, tanda nahuipak yuyaymikan.